Tapi iya ro sampajange dena tutu idosai. Nalak game matoi. Nasaba iya ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab. Iya ko makadai istighfara. Berarti menutup. Iya ko makadai al-apu menghapus. Jadi si salah. Maka aku makaraki astagfirullahalazim. Laitutu itu dosa. Contoh nama ki, ya kongka yoki oko kartasa ena salah, malah ki tip X, napa itip X, iya ro tulisannya tatongko mi, dena deng, angkamu ita tutu mi, yana riasak istighfar. Iya ko al apu tasusui, makanya al apu itu dua orang baca. Iya ko Thomas Sampajang, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua ya ko ramalangi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya ro dua on ro. Jadi itu sampajange nalak game matodo sah.